Ikirenga yewewe amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'Ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshe, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Turongeye turagarutse, ni promotion Ikirenga. Aha tugiye kumenya umunyamahirwe wa gatatu. Tubibutsa ko inzu ya mbere yatwawe na Mbabazi Noeline, iya kabiri itwarwa na Uberewe Renata, iya gatatu igiye gutwarwa nane ni Leonari, ni Noela, ni sinzi wariwe. Ariko mu kanya gato iminota 0 turaba tumenye ninde ugiye kwegukana iyo nzu. Nkubwira ngo urasabwa ikintu kimwe gusa, simukadi ya Airtel iri ku murongo wa Airtel urimo gukoresha kano kanya. Twatangiye turebe ninde munyamahirwe ugiye kwegukana inzu ya gatatu. Twagiye ahanga kuri screen murabibona nimero zose zirimo kwikaraga. Izo ntago ari nimero zose nkubwiye, nifite amahirwe ya yindi yagize ikikora, waguze ikarita kugeza ku gihumbi Max Pack, cyangwa se we wakoresheje Airtel Money. Nimero ziri kwikaraga. Uyu ninde ugiye kwegukana inzu? Reka turebe bimeze bitahangaha. Ari Kigali cyangwa ari hehe? Nkwibutsa ngo nawe wawe umunyamahirwe ukegukana inzu izakurikiraho. Ubu ngubu mu kanya gato nyiri inzu ubu yayishyikiriye nubwo tutaramuhamagara. Bimeze bitahangaha. Ninde? Nimero ko zidahagarara, ntabwo ushobora kuzisoma no waguha ikizama akakugerekeraho amazu yewe akanakubwira ngo n'amafaranga yose arayakwihera $200,000 ntabwo wayisoma. Bimeze bitahangaha. Ni 07 ntago bishoboka. 5 2 1 3 7 ninde nuyuse? Reka turebe ugiye kwegukana inzu. Nkwibutsa ngo ni promotion Ikirenga dukomeje, izageza mu kwa kange mu kwa 12. Amazu asiga yarangahe yari 6, indi igiye kuvamo no munsi. Nyiri inzu arabonetse. Nuyu nguyuse ninde? Reka turebe. Ngwino machine mutwereke vuba gira nuyuse 0 nuyu ninde ugiye kwegukana inonzu? Ndashaka kumumenya. Aha, nyirinzu yabonetse. Arahagana hehe? Ndashaka kumenya niba ari mu mujyi wa Kigali cyangwa se ari hanze y'umujyi wa Kigali. Twagiye. Nimero ni 0 7 3 5 8 9 6 3 8. Ese uyu nguyu yarahagana he? Dutegereze twumve telefone isone, atwitabe atubwira hari. Ni mu mujyi wa Kigali ni hehe? Mbabarira unyitabe twumve. Nizere ko no musaro umugabo. Abantu babiri bose bamaze kuba abadamu. Ndashaka kumva ijwi ry'umugabo no munsi. Ari hehe? Telefone kwititaba. Yewe itabi telefone vuba vuba. Nkwibutsa ngo ni promotion Ikirenga. Ari hehe ko tarimo kwitaba? Itaba. Watsindiye inzu. Allo? Oui, mwiriwe. Mwiriwe neza. Amakuru yanyu ni neza. Mbabari rugira morale kuko nanjye ndayifite. Umerewe neza muri uyu mugoroba? Turaho. Cyane. Yego turashima Imana. Uherereye he muntu wanjye? Ari Gicumbi. Uri Gicumbi? Aka kanya urimo gukora iki Gicumbi? Aka kanya Gicumbi urimo kuhakora iki? Nari naremye isoko ry'Igicumbi ariko ntahiburera. Wari kutahiburera? Bana amahirwe rero kuri uyu mugoroba ameze neza. Urumva se utagize amahirwe yo kubuhamagawe n'umuntu w'umukobwa? Ntari kubyumva neza ra. Urumva ngenda guhamagaye kandi ntutse muri Airtel. Hanyuma se urumva atari ibintu byiza cyane? Birashimishije cyane rwose. Wambwiye amazina yawe se? Nitwa Ingenzi Allain. Ingenzi Allain. Yego. Mu buzima busanzwe ukabukora iki Emeye? Mu buzima busanzwe ukora iki? Ndi umusekirite. Uri umusekirite? Aha. Simukadi ya Airtel uyimaranye igihe kingana iki? Imaranye ukwezi. Uyimaranye ukwezi? Aha, hanyuma kuri uko kwezi uyimaranye
wari wongera kuyikura kuri telefone yawe? ntabwo njya nyikura muri telefone, ndayikoresha nkahamagara, nkahamagarwa, nkagura za magisi pake. None poromosiyo ni ikirenga rero ubu ngubu nimugoroba ikugezeho. Hari ikintu yizeho siri muri Airtel? Iyo nguze inite cyangwa se nguze magisi paka bakunda kunyoherereza iyo information. Yuko watsindira iki? Yuko watsindira iki? Yuko watsindira iki yo bamaze kugura magisi paka bakakohereza iyo information bakubwira iki? Ngo hari inzu 8 nyine zitsindirwa buri cyumweru. Ndagira ngo ubanze uvuze nk'induru cyangwa se uhamagara iyo mu ijuru hanyuma nkubwire inkuru nziza. Mana ndagushima rwose k'uyu munsi, k'uyu mugoroba. Ego niteguye rwose kwakirana ibyishimo ijambo ugiye kumbwira. Ijambo ngiye kukubwira nuko uri umugabo mwiza cyane. Murakoze cyane. Hari undi mugabo se ubaho nkawe? Hari undi mugabo ubaho nkawe? Ntawe, kuko ni njyewe njyenyine mugabo nkanjye. Ndagira nkubwira ko kuri uyu mugoroba wegukanye inzu nziza cyane, imwe muri ya mazu 8 Airtel irimo gutanga. Mana gitare cyima rwose. Nagushima ne mana yanjye. Ugerageza uyishime uko ubishoboye. Gerageza uyishime uko ubishoboye. Ahubwo niyo nuguhita njya gutanga imwe ry'Imana cyangwa se none nkahita nyura ku rusengero. Uzahita ujya gutanga icyacumi? Kabisa. Reka nkubwire rero yuko ngenzi mu minota mike cyane Airtel tugiye guhuza tugusanga aho uri, hanyuma tugufate tujye kukwereka inzu yawe aho iri Ikinyinya. None hasi mukanya gato turatangira tuguhamagare, we ntukureho telefone yawe, mukanya gato turatangira tuguhamagare hanyuma tumenye uburyo inzu yawe wayigeraho. Murakoze cyane rwose. Urakoze cyane ngenzi. Yego. Iyo ni inzu ya gatatu igiye mu mazu 8 yose yari yubatse mu mujyi wa Kigali, ariko n'ubundi ntacyubatse ntagahise yimuka. Nkubwira ngo mu kanya gatoya tugiye kujya kureba ngenzi ashyikirizwa inzu ye. Washobora kubura umunyamahirwe w'inzu ya 4, ushobora kubura umunyamahirwe w'amafaranga 50,000 atangwa buri munsi. Nkubwira ngo nta kindi usabwa, simukadi ya Airtel warangiza ugatangira ukayikoresha. Uragura inite, uragura ipaki ya interineti, uragura max pack, ushobora kugura ipaki yo guhamagara, kimwe nuko ushobora gukoresha service ya Airtel Money. Nkubwira ngo service ya Airtel Money yahindutse ubuntu. Mu kanya gato ngenzi agiye gutangira celebre yinjira mu nzu yiwe. Urufunguzo rwa 4 ndarukwifuriza. Mu kanya gato turagaruka tukwereka ngenzi. Ni Ikirenga yewe we, amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'Ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwibye. Ikirenga yewe we, amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'Ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira, naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwibyiza.